Mayam Bukram Zari to Nibir's Impact News Ni Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butran Churi. Indonaga Framework Agreement 2015 ki August ki tarikh humda sign tawna khare to husi ki latest development oina haiba taraga di ki haiba framework agreement asi ki final settlement asi within 3 months ta haiba di October phawbasi ki manung lagli ba October tha phawbasi ki manung loisan ba ki damakta Prime Minister ki office ta ki PMO ta ki Nagaland ki koi governor su oriba aduga peace talk ki interlocutor center ki interlocutor su oriba RN Rabi da khangal khebi wapum leiba asina ori masi ki makha tarak pada ngarang tholakpa haiba tare natraga nahan tholakpa press note ama koi NSN IM ki press note ama madu da hairi basi settlement lak matamda naga gi oiba tokhaiba tongan ba separate firal ama flag ama duga separate constitution ama ani hairi wapum ani si yaudaba targa di madu honorable solution ama oiroi masi yaudaba solution do koina yaroi haiba gi wapum si Prime Minister da NSN IM gi chairman Q to Chu amadi General Secretary Tungalen Muiwa Anina che tha khare chithi igre haiba gi wapum se leirabani ani swai se da contradict oi bai ga amana di solution si within 3 months ki no solution ba pamba du ga amana lakadori ba solution si NSN IM gi makai digi di separate constitution and separate flag leitre gi di yaro haiba gi wapum se labani na hojik ori ba situation si maruina कोई नागा पीस टॉक से आएगा तरह तरह NSN IM का गवर्नमेंट के सथरीबा पीस टॉक से लोशन दबिदा नेगोशिएशन माखा था ना अदमक चथा बतारे ब्रा है वफम दिलाई अदुब 3 months द लोशन बगी इंस्ट्रक्शन सेंटर दगी लाख पसी नदी लोशन ब पामे है बदी वफम लरी मदना लोशन ब पामे है बगी इंगित से लाभनी ना मणिपुर की इंटीग्रिटी दा कोई पॉलिटिकल इंटीग्रिटी ओई भी आई नत्रग एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी ओई भी आई नत्रग कोई ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी ओई भी आई मसी कहन बयारो है दनसु यूनाइटेड कमिटी मणिपुर नगराम कोई प्रेस मीट तौदुना होजिक ngasi dagi horaga chathaba hawkhriba dum taramatu suba Manipur Legislative Assembly gi nipan suba mifam natraga monsoon mifam asida nong tadaba targa sum monsoon mifam de hawkhre adu ngasi de hawbani adu hayeng aroibani masri the resolution ama pass to bi Manipur gi integrity ngana gudang da territorial integrity administrative integrity haiba gi wafam leiri adu ngasi gi session dadi sum bo resolution am ta pass to khibla ite khana khibla ite hayeng gi session mangaire hayeng aroibani minimum hayeng sida khana rakadra pass to rakadra haiba gi wafam dileri hairi ba entire issue si matang da separate flag separate constitution da live achoba question at the same time within 3 months lo shelu haiba sida akoina Manipur gi na kari decode to bu yabagi sum tamna koi timeline sum tensel abani na hojikti Manipur gi miyam maruina Manipur government na masi section gi matam oire maram masi matang da khana ne gu tanga si impact news ki studio the length to library base joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ke General Secretary Administration su every by at the same time spokesperson su every by writer author Hareshwar Goswami hamto Hareshwar Goswami welcome to the show appreciate you joining also joining us United Committee Manipur ki President every by oja Sunil Karam ne oja Sunil Karam welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Sanaleibak Pauchi ke editor every by Hemantakumar Ningomba ni oja Ningomba welcome to the show appreciate you joining too ahan basi oja Sunil lakche oja ngasi assembly ki session hogre adubu ngasi resolution pass to kibla ite hayeng last day ni last day sida adum expect to wibra mamangi assembly session sing sida adum kui lenga na sumba resolution si integrity kai bi aro resolution adum pass to ga lakpani na handak ki dasu makha ta na pass to gi mathok ta tabra habi wafum de adum harak tong mali adubu amu hana pass to gi habi koi demand ama UCM gi makai dilai plus separate flag and separate constitution ki wafum si yaw da targa disigum solution do akoi honorable solution oiro akoi apam bado oiro habagi wafum si e gibni na NSN IM gi makai dagi union government na pami ba athuba akoi gi settlement si yaga do ba yaro do habagi question ama sulai aduna so sida Manipur gi oina kyam yamna chingna ningai oi nungna ningai oi mayam haina basule akoi na settlement laktore harga mayam na pakhape mathuk ta de settlement laktore hai se masi oiro do wafum ne haibda su khara yeng mathuk ta habagi tongan ba ming ama sulai oja gi kari wafum thamini so sida masi kano ne hataki laiba October ki manung haibani moi 3 months ki manung solution ba aduna sigi yamna limited ore aduna akoi ngarang press meet ta ngasigi nongju mi phamda UCM na thajagi bise kari gina kana hoi hanjan loi ko ada hanjan loi kana ba sulai marandi kana kana mi je fresh hoi thokpa acha mamang dagi dum lawraga lai haibagi poto adom dadi nate ba just akoi ge hojik at the moment at the present akoi ge wakhalda sibuk to lei haibagi alarm adagi just message sama haitare concern da pi bane ba adugi mathak da su ngasai gi assembly da wari amkal lawro hairi siga na praja sing sta oh government ki stand je sibuk ki leiri ko gai si praja sing sta doubtful mioi ba habi se hongba ya ba hongba nai ba ni adai tadi
mamang da log 2018 17 ga 18 ga ID hantak ki BJP palai sida lor ko matung da giti sigi manung sida mo 3 months ki manung sida kari mo wafom ka losilani hai sida government ki stand mom khak la e yes aduna maramar ka da koi tangai padana say 3 months pau ki manung da losilani hai ba amal lairabani na adu itadi ngasi ki lenga ki chu government ki tawbam topa stand do amuk kana mamang da log ki ba dumai tawdana adagi natragi henba reaffirm toragana warep se tangai padana logodabani hai bisini maramdi masina ikoi mamang da logre haidana laithokpa yaroi marabadana hayengi ikoi gi hayeng nominini phamasi ngasi haugre ikoi ngasi yengji tawuktre hayeng sidi laibak ki interest yang kanda assembly da opposition ruling punamangna ikoi yam anonymous oiba koi laibak ki apun gi saktam interest kai ba yaroi any ethnic ta kaina haibada singbu warep se masi lawragana amukana prime minister da concern authority da pishin bagi tangai padabadu leina khalli adugi matakda hadaki phongong charibal lotion bagi mar asida government ki su adugu stand nama thamtar gadi mad praja gi o government ki mule je government ki interest kai lege je khangani ana masi bokta laithok tana khoi gi logi dab tar gadi masi manipur miyamna aikoi manipur gi lusala batanja amakhakta karigi damda sum wafam lawba ngamdribano karigi damta lawdrino haibagi achauba question amane aduna masigi lawdabagi masigi fall masigi consequence praja miyamna wang makha taba lakane na kale ade sigi mu government ki thamjara kanda housing mu koi gi 3 months ki oiba pot am kakta hojik UCM na hairi chi kana kana sigi waroi sin am lakpa se well and good lotion bi koi su kai de kana ta yete se UCM da nate manipur praja puna mu kana ta yete ba naga peace talk ki waru sin je si lotion bi hai bane ba ade da apprehension nama yaure ti kana kana masigi waru sin nama lakpa matam da masida khoi gi yumthang nari ba neighboring state ta sokpa interest kang pur ku ba interest sokpa yarung ngadra hai badugi singna ba se masi adumak leiba ana masigi wafam mayam singsi yarung ngadra hai baduni aduna adu itadi akoi no ji hairi se yam tele tasing nai tardi prime minister ki office ki mogi level dadi akoi gi july da logi warep ne akoi na pa jabada but mogi planning du ni ko july da logi warep ni july da punna RN Ravi interlocutor ji yaur matung degi RN Ravi na Nagaland da governor oirak pa se it is not a easy task cham cham na thadal ko na te ba sai framework agreement ki tongan tongan ba leriba content mayam da moi nei na ba lore adu itadi governor oina constitution head amoina Nagaland da thajin ga na maram di waru chindu loisala ga da di som da interlocutor da binding batang ai ra edana only signatory soi tok tok ngai khala eba adamai to dang asai gi RN Ravi ji governor oina constitution head oina just magi control command ama tongna bagi lakpane na koina lawi adu itadi pare lotion na wona matamda koina 2017 da ekoi seso mayamna prime minister unagi atai loina thamjara ganda prime minister una matamda ekoina memorandum da yam kana pali maramdi kaino kana manipur gi kanglu phurup naiba any administrative ethnic line da administrative division ama tawba yaroi adai ani subada ekoi gi tongan tongan ba kanglu phurup ki mingda autonomy territorial council province amat ta semba yaroi heba se yam clear cut any pan body is the cultural body oibe ai any kano oibe ai masi ju kaimti yaro ai se koina haire aduna hairi bu wapam singna sina mapum moina ekoi manipur gi disini tagudu sanadi bu wari sina yumthon ri bu manipur gi lam gi wari manipur gi mi gi wari yarpa taragadi manipur lenga amasum stakeholder tanabi yo haiba se si yana wapam neba prime minister na stakeholder tanani haire adu itadi stakeholder tanani haira kana se tasena 3 months haiba wani only 2 months maya khatang ngasala eba aduna adu itadi housing pawda united committee manipur government ki maike degi india government ki maike degi ekoi ne piki ba memorandum ki clearance ambo housing pawda leiti eba aduna maram organa ekoi UCM na hajari jigara kana ekoi sugumba apprehension ama leibana maram organa manipur ki stakeholder yaurga kari kari noji khanglo aduna adu itadi loisalakadore hai taragadi framework agreement adum yam da table to biroba loisandore de haraga framework agreement is yauriba content di chut utaba adu itadi masida miyamna adi yumthang nariba stakeholder singna chingnaru di maram kari lege haibse si chaur wang amane ba aduna india government je mayek sengbiyoba aduna mayek sengdabadu no tore adu hujik ekoi da amuk confusion na mala maram di kaina kana ekoi da amuk
चेक्सल ऐसे नांगे दी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल स्टेटमेंट नम नत्रगदी थाजबिरुनो हाइरेबा अदुई तादि हंतक आरएन रविना गवर्नर ओइरा मतुंग देगिदी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के हाइरेना तांग कुनगा माथोइदा सिकुइद्रि ngarang नांदनेबा सी इंगित लम पिरेबा अदुई तादि नांगी ममांगदा कोगी मीडिया की खुतांगदा पुंगाई हाइरपदुना मदुना क्वेश्चन अमनेबा अदो हौजिकती प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के इंगित अमा लाए हाइबा पोट अमा लाकु तारगदी ऑफिशियल स्टेटमेंट अमनी हाइना कोइना लौरुदिबे मरम लाइते अदुई तादि प्राइम मिनिस्टर के यानगी बे स्टेक होल्डर तानाबा अदुई तादि करगिदमता कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से खांगन बियो हाइबा पोचे खांगलक्रे अदे सिगे मु लोरा मतुंग दसु मु सिगे मनुंग दमु लोरा कंदा एनएसएन आइएम नमु ngasi paper singa punna mu yaure mamdi akoi separate flag and constitution jin natragadi warosin por pa yaro yare adoi tadi sincerity ti krai de lai ge ba mamdi tok ta satmi nari ba nation iam ga government of india gi ko adugumba interlocutor amasung akoi gi prime minister gi office ke lai ri mayam jin ga tok sigi confidence ma sincerity ma lai traganda adoi tadi akoi gi yumthang nari ba state singi stakeholder singida mi pairu du maram se why not si leibam thoe ba adoi tadi puksin sengda bam yauri ba sigi tok sida aduna amaboro peace talk sina waro sin tawgi da positively adum sapiu nagaland da akoi gi shanti gi wari sovereignty kaisu kai de ada manipur da solok pojidi any akoi gi kai gu makalam te yaro haiba se amuk khanna 2001 da कोई एनडीए गवर्नमेंट ना बीजेपी ना सोई की बा ब्लंडर मिस्टेक अदो से हंतक की वारो सिने सिदा तौ बिगनो बा ओके डोंट रिपीट मिस्टेक अदु तरुक तारगदी मणिपुर मियाम ना के कोई की के ग्रुप त मी तारा गनी पांजे से कोई लई हिदे बा सिगिलमन हंतक सोइदने सिंगने बा अदु मरमर कांदा कोई नक्सला अबनिना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से मियाम दा खंगलो अदु की मनुंग दा खंगला कांदा करिनो सबमिशन ऑफ मिशन मणिपुर की जो करिनो कोई की मियाम की इंटरेस्ट लेमिनबी हिंगनबी इंटरेस्ट ता हतो ऑप्शन तगनिना कइतदी याउद्र कांदा एखोई की प्रजा मियाम की पोचिदा दम हारे प्रजा की दी याम कना हागरे एको एनी कंग प्रूफ की मिंगदा एखोई तोरप यारोए जे कन्न लेग्रे नंबर मर कना अदुना मणिपुर गवर्नमेंट जो याम वेरी अलर्ट एको हुजिक इसेम ओके लेंग एक्चुअली अलर्ट ओइबिरो मणिपुर गवर्नमेंट अलर्ट ओइबिरो तो हुजिक ngasi dagi hokiba session asida monsoon session asida hayeng lemhori hayeng phok resolution ama reaffirm amuk to we mamang da laukiba resolution to haibidi huzik tha hong gi bang resolution ni haibi wafum sila abni na sigi tanja asru chirba tanja da su manipur government still stand the same ground haibdu madu utpi wa habni okay mathang se uja hareshwar lakse uja koi bjp gi su tum lakpina ba haijabni ngasi gi topic se ta kitang lakpidre haiba tare nevertheless uja da lakshan ngi se huzik tongan ba wafum ani hu mai tare ahan wafum sida था हम जिगी मनुंग दलो सेना बाहे बदि टिल अक्टोबर फाउ से लोशन में फिल्म दला आबनीना पीएमओ दगी इंस्ट्रक्शन गवर्नर दा इंटरलोक्यूटर द पी हिबले रे सी वाफम सिम ले नंबर 2 ngasi sina mu akogi hedi press road ama tholok matungina akogi NSN IM gi naga separate flag and constitution leitragadi koi settlement do madugi solution to honorable solution acceptable solution ama oi royal haibi wafum zil abnina ari mamang da tawkiba demand se akogi naga inhabited areas sing sipula punsen bagi demand am leigune adu high demand se haukiba sehi kara tha kara bisil mase dadi mase sideline tawkre aduna hoji last moment the settlement lam dai se da kogi separate flag separate constitution pi dabi yaro hare jena di handak tak abrogation of article 370 ni makata kashmir di hari wahum mani madu piu have se center na nagaland da madu kitang oithoba walu daba demand ma amuk NSN IM na hygiene mani na ado se da madu gi substitute oina kogi naga inhabited area punsen bada yana halaga settlement la kadar haba gi chingna bam so dum puhan dab dinate ozagi ona handa ki wafam ani sita kari record to bi koma yeng hojik historically ekoi kitang chakhane yengdar ga deba okay hekla iba thoye potri 1997 da bangkok ta tawna ki ba IK gujarat gi matam doram gani adu dagi mathang muthang lak pane ba adu wakta yam serious oi di ekoi gi kaino oi di concern kya oi di nagaland gi naga in laloba NSN IM ga bhar government ka adugi mokoi ani gi agreement toina dum khalle ba to khwaidai sathi na koi di impact am pigi 2001 da mokoi no without territorial limits na akoi gi atul bihari bajpai ji na kaino oi matam je masi da hapsal ko sidagi amuk oi re ba ko thengkhang ama aduga amuk khara le kan 2015 gi sidai da koi gi framework agreement na huji bokta phantom moina le ba koi no u da ba khang da ba kaino khang da pot am so mu khujik si मसीना ने भाई कोई तो हुजी याम न मयाम न नुंगनांग बम पोली से मधुर मयक सेंगगदी कोई द थोइदोंग न पोक तो बसु याबनी अदुगा पीस एग्रीमेंट तो वा पीस साइन तोंगनवा अखोई कशु नागालैंड गी दगा सिंगा NSN आयंगा तोंगनवा मणिपुर छोक तो मतम द कोई दी
शांति पुरक्पसिदी वेलकम तवेबा अदु मणिपुर सोलकद्रा हाइबगी अकीबदुनेबा अकीबसिगी चपचाबा मरम मयाम अमा ममांगसु दुम लैग्रेबा अदु लैरिबा पोटी हुजि हुजि लैरिबा लाइबा पोटसिदा मुन्ना येंगुरगदी करी नोना हाइजे मतमदा टेरिटोरियल ओइबा पोटसिदी सोय हाइबसी मदी हाना मोदी जी नगा 2017 दगा पीगिबा टेरिटोरियल गा सिमदी सोय यावरोय गाइना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दा दुई वाहि यावदे गाना माना हाइगिबा लैग्रेबा अदुरा करीगी फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोटिमा पंदेबा हुजिक लाइबा एप्रेंशन दी टेरिटोरियल ओइबा पोटसिदी काइद्रकांदा अखोई रोमदा लाकपा ngसाइगी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सोशो कल्चरल ओइबा पोटसे मसोमदा अचौवा चैथेंग पिरकदा हाइबगी अदुगी अकीबा म लैयेबा मखोइगी आइगी वाखलददी मखोइगी फ्लैग पीगिबदा से आई पर्सनल ओपिनियन ने पार्टी की नती मोगी फ्लैग पीगिबदा आई हैव नो ऑब्जेक्शन मखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन पीगिबदा मखोइगी स्टेट की ओइना नागालैंड गन पीगिबदा इंडिया से अखोइगी फेडरल स्ट्रक्चर रंग ओइना लैबनिना मदुदा थोइदोंना आइगी ओपिनियन लैति हाइजरिबको अदु पीजगी जनु लैसनु इंडिया से अखोइ फेडरल स्ट्रक्चर ओइना अखोइजु याम सेंगना हाइदा आइगी पर्सनल ओपिनियन दा अखोइ हेक अखोइ मणिपुर से निंगतंबगी हेक मतुंगदा इंडिया दा पुलकपगी मतंदा पोक्चबा म ओइना अखोइ अदुम इंडिपेंडेंट पामगा लाखिबा अदुबु इंडिपेंडेंट पामकोसे आइगी ओइनादी पृथ्वी की चेंजिंग सिनेरियो मयाम लैरिबे इंडिया की मयाम से येंगुरकांदा फेडरल स्ट्रक्चर से ओरगदी सुम लैबगी वखल ग खलेबा होजिकती फेडरल स्ट्रक्चर से कश्मीर आर्टिकल 370 का थुगायरपा मतंग मतंग थुगायरपा खोगी ngसाइगी लैबा यूनिफॉर्म सिविल कोड कन लाकपसे मसिना मरम ओरकांददी होजिकती फेडरल स्ट्रक्चर लेटर कांददी इंडिया सी को हिंदू तवागी ओइबा हिंदी ngang हिंदी बेल्ट दा लैबा मीसिंगदी फरम यायबा अदु नतबा तमिल की बेंगोल की कश्मीर की पंजाब की नॉर्थ ईस्ट की लैब पोचे ये मुरकांददी फेडरल स्ट्रक्चर थुगायरपसे मसिमदी कश्मीर थुगायगरे अदुगा मखोइना हुजि हुजिसु नागा सिंगना मखोइगी नागालैंड की ओइना ngसाइगी फ्लैग तामजबा कॉन्स्टिट्यूशन तामजबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग याब लैरगदी मदु आइदी काइदेना इदु खलेबा सेपरेट फ्लैग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन से मदी यारो है हबसे मदी हंद की आर्टिकल 370 एब्रोगेशन तो तुम ताकचरे हदी इंडियन को हदी कोई सेंटर न सुंगा यारो इद वाफम अमक खंगने हारिब अनिमक से अदु हारिब अनिमक से फंगद्रगदी लाकदुरिब सेटलमेंट ऑनरेबल सेटलमेंट एक्सेप्टेबल सेटलमेंट ओइरो हदन एनएसएन आयमना हाइराबनिना मसिगी वहान थोक्सी सीगी महुल सिनबो न कर सेंटर न यारो इद पोरम डिमांड तोरबनिना ओके सीपी द्रगदी अखोगी नागा इनहेबिटेड एरियाज में पुंसन बिउ हाबतु याहन बिउ हाब पोत लाकदुरिब रसि सीगी मतंग की देदा आइना खजबददी ngसाइ हान ममांग दा हाइजगिबदो टेरिटोरियल नतबा पोट खरदी मखोइना खोइदे यानदबा पॉइंट अनि गतने पुथोइजे मयामम यानग्रेबा यानगिबा सिदैदा मसे आइगे हाइपोथेसिस ने न लोगे लोबियु को आइदी अखोइगी ngसाइगे सोशियो कल्चरल अखोइगी एडमिनिस्ट्रेटिव पोटसे आइदी खरदी यावग्रबरा आइबसे ऑलरेडी सिंगनरे हुजि मखोइना पलै पोटसिना यानदबा पोटसिगी वानेबा यानगिबा मयाम जुम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लेगिबु तो ऑलरेडी खरदी मसे आई सोइदना यावरम मनी हाइबगी वखलदुदा आई अचेत पथाजबा अदुमदा लैयेना येदुम अदाइना थमजगे अदुगा कश्मीर की लैरिबा खोलिबा तौरिबा पोटसि येंगुरगदी पीगदबो मानदबगी हाइदे हेना मखोइन होनरइबा ngसाइगी अखन भारत की नत्रगा ngसाइगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अमरोमददी आइदी होय लाइनिंग वादी नचतेको आइनगा चिंगनजर पसाग आइदी मैते हिंदूनी आई सनामई खोरमगा थोक्चरगा गोविंद जी खोरमगा कांग चिंगबगी थौरी पाइजरगा लाई हराव यावजबनेबा अदो यूनिफॉर्म सिविल कोड काइसे अरोइबददी को हिंदू ओइदारगदी गाइन होय मदुमक्ते हाइमन बदंग गनमन बसु याई रिएक्शन मयाम लाकोसु याई हिंदू ओइदारगदी सनामई लाटपा यादेगा हारकदरगा इसिबोक्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड सिदा मथंग मथंग स्टेप बाय स्टेप हिंदू ओइदारगदी हिंदू की कोड करिनो अदुना सिना करिनो सिपाही ओइदारगदी पंजाबी न कोई जेलिदु यूनिफॉर्म सिविल कोड दा कोई डेट पे यारोइगा हाइबगी पोट लागदोरिबरा मथंग 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 तोरकांदा अखोइगी तोखाई तोखाइना अपुन भारत अमदा अखोइ तोखाई तोखाइबा अपुन लैकोन अमदा तोगान तोगान मचु क्यागी लै सातपसे अंगोबो ngak सातकदमनी अंगांग ngak सातकदमनी गाइना अखोइगी मणिपुरदगा पेक्युलर ओइना लैमिनरीबा नागागी अखोइगे क्रिश्चियन की ओइसनु इस्लाम की ओइसनु मैतै की ओइसनु मैतै हिंदू की ओइसनु लैरिबा तोखाई तोखाई नि हिमिनरीबा पोटकसे मसिगी पोटकसे पुंगाई कायरकदरा हाइदना आई थमजनिंग अदुगा अमा खक्तंगा थमजगेबा अखोइगी हिस्टोरिकली यंकांदा मैतै हिंदू सिंग अखोइ हिंदू धर्म चटपा निंथौ सिंगसे क्याम यामना मणिपुरददी होजिकती होय पनबदरी नुआइत्रेको सनगी अदुगी अदागी मयाम लैदना अदुबु अखोइ मतमदुगी मैतै हिंदू सिंग अमसुंग मैतै हिंदू सिंगदुना सन चाद्रगसुने चिंगदगी लाखवा
चिंगमी सिंसे मेरा हौचूदा हौचोंबदने मेरा संजुबा गाइना अखोई हाइनरगा अक्टोबर दा मेरा दा याम फजब वाहिदा मेरा संजुबा इना कंगलागी मफम मदा सन हाफम बोक थम्मेना हाइनेबा अनजिंगना हाइबको हाइबदि आइना हाइजेदि अखोई पॉपुलर रिपोर्ट मयामसे हुजिक लाइबा सिस्टम जिना सुम चंगल लगता गदि थुगाइरप याई अदुगा हाइरिबा पॉइंट मयाम मणिपुर की इंटरेस्ट सोपु या पोचिंग जिदि ऑलरेडी यानबदि यावरे हुजिकी पोट यानदबा अनि सिका सरफेस तोरपनेना अदा इन थमजगे ओके आयाम बसिंग लो यानखैदबा अनि खक सरफेस आउट तोरपनि हाबि वफम ने मरमदुना अखोई मरो इन सोशियो कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया द पुंजन गिबा हाइगदरा पुन्न तहनबा याबगी ऑपरेशन की हानसो दुम चिंगनरगा लाकपा अदुबु मदु अखोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खक्तना सोशियो कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और एनी अदर फॉर्म ऑफ कहीं यारोय हाबगी वफम से इंटीग्रेशन हाइगदरा नागा ताब एरिया खकी मसीदी यारोय हाइदना अखोई मणिपुर की तोंगा तोंगा सीएसओ सिंग including UCM यावना कन्ना strongly ngarang phawba ngasi phawba dum hairaga lei wafum nei tungdasu dum hairaga lei gini okay mathang sei oja hamda lakcharabada ojagi oina di hujigi wafum se kari thambiningi socio cultural and kogi administrative integration haga da area da khitang punjan giba madai dru yana thoki wafum mambibra kenoda august ke tarik 3 thoida the tribune da phong giba pawmada masi settle tawre naga autonomous council sembada settle tawre agreed upon and settle haiba wafum gaje pawena phong grabnina adai dudi yanare maramadun adai du wangana wi mathok tadre huji wangana mathok tari si flag and constitution ne haiba wafum adonda oina yengdoribra natraga koi miyo khrana so haiba flag and constitution demand to women sunga yaro do porma demand to robnina hairiba naga negotiations hai sunglo lore do never ending more amada mo haijangrani haibi argument amasu lai kari wafum thamini yam luba akhoi wakhalna sagat pada su lamba phangba yam waba tampham amada akhoi si leina loba tai masi akhoi da nate nation I box su demand me am ta leba mogi akhoi cadre sing amasung mogi think tank mayam su hojik si kangaw no phim da leina khoi loba tai akhoi handaki kano sida kano na aran ravi sina governor oina nagaland da laktangi mamangda मौन सिनरप थौदांग माना गवर्नर ओरकांदा माना फोंदोरप मखक लैसे कोइ मसिमति यंगमिनब चुम्मेन खले कनो अरन रविसिना माना गवर्नर ओइना खंदङै अपॉइंट तौदङै द नागालमी ओइदङै सिदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ना ओरना रगना प्राइम मिनिस्टर ना नागागी इशू से कोइ था ओंगी मंगद लोचनब पाम लम्मी न माना हाइगी हाइबदि माना गवर्नर ओइदङै दनिको करम मतमदा हाइगी बनोदनि मा पन्डे अदु मतुंगदा माना गवर्नर ओइना लाइने अदु वर्गदी सिगी पोरम मयाम जिंजे लोइनमक यालगा टेबल दा थनमाबा पोट अमनी ना खोइ लोबो बियाब्रा सिनि को क्वेश्चन से 99% थबक लोसलमगा मासी सुनाकंदा इंप्लीमेंट तौबगी थाकता मासी लाकप्रा हाबगी पोट अमख एंगोंदा याम चेना थाजब अमखक लेबो आइगी सी लालंबसु याई आइजु मसी आइगी वखलनो सागत पनेना आई हाइजगे अदो मादी माले सी पोटसिम माना नुमितुदा हाइबदा माना नागागी कनो से मागी यूनिक हिस्ट्री से लई न माना हाय लई सी हाइबसी इंडिया ना खंगी ना हाय इंडिया के मेन खंगी सी ममांग न सुदम हाय को प्राइम मिनिस्टर मसा न सुदम हाय अमन सुदम हाय न लो यावी आइदा याम साथीबम यावरी माना नागा पॉलिटिकल के सॉल्यूशन माना पावर शेयरिंग तोरगा पुन्ना हिमिनबा इंडिया ना याई न मा हाय सिनिको सी मतांग ने खोइन याम सिंगनिंगाई ओसे गसागी पावर कनो से अखोगी नागा की पॉलिटिकल सॉल्यूशन से पोरनब होनबदा पावर शेयरिंग तोनो पल्ली मद इंडिया ने याय ना है याय हरगा सोना कंदा मु कखायर पोनेबा कश्मीर रोम दा आर्टिकल 37 के 70 से कखायर पदगी करी थोदनो सिनेबा लाइसे सयेनबा लाइसे मयाम ना खोइना नुंफंगनबा म लाइबा देन एनएसएन आईएम तो हम खंगदबा म लाइसे सी मतांग सिने अदगी माना मसिगी पोसिगी मतुंग सिदा माना अखोगी मा मयाम हाइर कांदा ngarang NSN IM ना हाइर पोट अमा ngasi mayam da phung isingai akhoi nagagi oiba magi tokhaiba flag ama kharadadi constitution ju palle masi yaudana koi nagagi magi waruisin je porpa yaroi na hai pot ama kapthora isin place adurgadi si matang dane hai o hana yanaki ba pot ama yagre hai pot ama loi gre pot ama lera matungda then adagidi housing namu magi flag ki matang constitution ki matang ama lae si poshi यानंगदबगी पोट अमा खक लाए अदुगदि मनुंगदा मोइसे कैनोमदि लेरे सिमदि अखोय खंबे सिमदि अदुगा कैनोगिदा अखोगी नागागी कैनोसे मोइगिदा पीरि ऑटोनॉमी से खोय आर्टिकल 370 क्लोज ए द पीरि से याम फजना पीर जानिको फसदा पीरि से 371 ए की 371 ए
371A sida mana pirisi yam piba sida moida khoi sida India gi mamu khudimakta CRPC sani IPC sani moida di moigi tungan ba law ma moi customary law na loi skado criminal zu amasu moida CRPC sanadi moida moigi ba law ma madu kanana pigeda hojiki article 371 clause A se masida yauri ni sida yaurgale adagi atopa amana moina sida haiba sida kaino se nagagi customary law se aduga masiki kano se magi civil kano se magi administration se ara criminal justice se involving to mayam sing se loin moi nagagi kano sina wild gani na moi na yauri habadi india gi law sina moi wild be yaro ha pot su yauri se adu hana moi si maning makha tamba lebak amadong na pirama bane ado sida ahen ba tala ine ba hana gi mai kano sin dai ahen ba tala ine ba lai sigi film se ne bo India government na pami ba portion na karino then naga na pami portion na karino haibse akoi miyam da sanai na film lai moi na hai yam chamba India na moi na hai si one nation one constitution one flag and hai sigi maraksida nagagi oiba tongan ba akoi flag ama pigadabani amasung mokoi gi akoi constitution ma leigadamni na moi na demand tawre si yagadra yaroidra hai portion ne masi akoi na komna khandaruragadi ai yam thokte ne khale lai portion अखोगी कनोगी नोट इसकी मणिपुर तो से बको नोट इस ना फने याम ना कनबा यहौ हौरगसु हौरिबा यहौ सिंसे असे काश्मीर दा हौरिबा यहौ सि यौ पोंते कोई सिमदी टू फ्रेंक याम सेंग हाइना से मोइगी दी अखोगी निंग तंबा मा जम्मू एंड कश्मीर मा पामेन हाइरसे पामेन हाय पोसे मोइगी दी लालौबरा खतन हाइब नते पॉलिटिकल पार्टी सिंग सो हाइगनी देन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग सो हाइगनी मिशन न सो हाइगनी होगी इसिंग तारगा इराकनरब नुपी अमा इसिंग तारबा नागागी नतबा मसाई काश्मीर की नुपी से इराकनर इसिंग तार इंडियन आर्मी ना मासे कल्लगा फजना मयम सिदा फी अनोबो थोंबी ना मतबी ना मयम द थिन जकान सिदा मागी थोंगाले यरो कांदा नुपी ना आर्मी द नुंग थाई हाई माबो थिबिरेबा मयाम नुंग थाई ना अदु याम साथीना मोसी यानिंग दबा पोट अमने इंडिया से यानिंग दबा पोट अमने अदुगी द हौरिबा यहौ मयाम दु नो मोता द कौखाइरिनी मुझे था मनी कोई थेंगनरिसे मतम द येंगसेबा अखोई आदा लोकल पाउसी त फोंगंदे मया मपान थोंदे रो खंबि दुंगाइको हौजिक सो ngасagi political leader maya ma sarpa kan Rahul Gandhi jungarang adum halai duni samani airport ri hanbi ron halai duni dc gi sab apik po order amana thingi dungai kedong om gesi adagi di ada pauche gi freedom of speech ko magi freedom of rights maya ma ko Indian constitution da pirina pauche ma thing matam da India gi media kanba media group amana madu condemn to yaw hagi ko isi nation first hayom life nation first atopatna secondary ne sigi posida loin mak sai keno sina akhoi government sina India government sina khallaga le kan da madugi marmdu the people myam sing loi le helakan attack tor pare sigi attack se akhoi notice tor pada akhoi kam kuina khang dor ga report am lai innocent IM gi magi lo sina kayam iga dage moi gi demana kayam iga dage report am lai Pakistan na back toriba senju tama da pai riba thawai katpang amasu lising da leiba adumbugi law the book to kokhaira kanda India na kokhaira kanda akoi gi somna kanda lai portion election IM portion kayam khang ma kam do no ha port ma lakman dam neba election IM na hojik teng thaba hori sin ai dilaw August ki tang manga se August ki kano gi da August ki tang manga si da kana lathang haurana mana tweet am khak tawi Twitter da man thagale koi gi north ki people sin da red law thu e mana अखोई नखोई नखोई नाराय बक्से तमंगम द फिल्म द लेर बनी करम गंदा ngасagi article 370 से थुगाई की मतम दा हिने बलाइस सेगे पोसिदा इनेशन IM की मान तालिबा डिमांड से मान हाना फंगने न पारंबा डिमांड से आई सोइदन फंगनी हाइबदि आई थाजबंगम दि आई गोइन थाजबंगम दि हाइबानी को अदो सुमे करिगुम बखरदि मु यानरे अनोबा लाकपा लाक्तबा होजकिसना कनो गजु खंगद्रे अदुवा यानगी मयाम दि यावरे मदो अखोइदा हाइदोक्तबगी वानी ngasagi madugido file do phajana sajam namaga perma bane ada aduga matungda somnakanda Nagaland da governor oina hapaini thabak implement tawna hapaini sida khoina yengdu si prime minister na khoi thaja pikiba nogi north east ki ona tagana Manipur ki territorial integrity sogaloi high potuna adum khoi dum yaradra high pot amalaya okay khoi 6 schedule am lakpe ko 6 schedule sai yam chingni
6 schedule si hana sa nei hai chana de hai se da close kar hapchalakani aduga financial power se direct sakida sini akoi khali direct hana di manipur government laga government na sindok sin torom banina hojingna masagi money power se transaction si lo en moi kan sakhaga moi na maning tong sina kibo akoi na sumla kan toroga adum manipur na le hoba masina kai doga kan da manipur gi apun bagi saktam di hoje kai di hai ba yai time bom ma phum ma thana ma bani any time kai ba yara bani sima ai hai da bangam de akoi yamna luba tan phamni soida akoi kamai toroga akoi si thengna gadoino india government thengna doino hai pose akoi na tawgadu di akoi moi bu wakhal tan badoni ko wakhal tan batu da protest na oigadra natragana ngasagi akoi na salaga ada wari sabu oigadra natragana akoi gi warep na oigadra hai da akoi na lepsa gadabane badu akoi gi miyam na lep gadabane maramdi akoi psu pikna manipur ha state ma leidi state sida mi lakh kun ga 39 kuntra leidi kuntra sagi voice na koi tabiu haidune sigi voice bugra khaibu khaina re ne bato ado akoi gi yamrasu lehori ba mi khargi kaino se maram saba demand maram saba vocal se khonjel se simtari na koi tabiu na hai matam do hojig yore maduna ngasagi akoi gi house da haidar ko hojig phambiri ba sathari ba hayang doidoni ko matam sandok ko mande seida kaino warep amatang di akoi lobadi sombrai na khane tanpham sidani ko magi tanpham si yamna luba tanpham ni tha ahum gi manungduda haiba pot ama legre tha ahum si aidi mayamna di hairi handaki october thada august thada gaina hai aidi madu that is pass haugrabani hojik thabak to otopoi ngai matamni karigumba kashmir sida hana khut tharamdraba manipur khoi gi sumna kan hana thai inasan I am kita hana tharam gadam ne ado kashmir na hadoki bai wane ba ado akhoi sina kitang sonra porina sopoi porina yane na khamok khoi gi khangoi wane ba ko hana thage ningam badi sigi posi thage ningam bane a somna kan thage bani somna kan thare pose masi khajana india no settle tongam ba amaka na khoi tharakane si yeng biyo ko hojikti moisu sarang na phim madale sima khangi Pakistan na yam taptana kai hauri UN da sapna then adagidi Security Council da then justice ka da UN justice ta chu moi court su laka dori then adagidi lan buk tarana ba thorang torga leiri ne ba India su violate tori ne adu India su madugi film senadana lanmi mayam si khoi huishar tok dan leiri ne ba misal mayam batan nam dagi ngaina leiri ne sigi film sida ai tha ahum da kano da notice ta ahong bala kani or natagana IM gi 1 kano 60 loigani hai ba semakti ai matam si dai sum hatam rai na khale ado asagi ingdaraba hayeng tobi hang si tobi ai ado anytime or pa yabagi film ne leiri si adu bu film masida center bu hai tare central government bu manipur gi miyam na maroina CSO singi maike degi mase khanghan gi ba gyan tan gi ba du maroina lenga ki maike du am chawber responsibility amoina manipur gi saktam se kai bi yaro saktam hai ba se loi yaw doini economic oi bi constitutional political oi bi administrative oi bi hai mayam se kahan bidana thambi ba culturally nga thambadu mathau ta hai bi resolution ma lowa du hayim hausi lobagi tangai phadaba lei hai bi hom sing duni on the no brem talabse ga pretiam thonjar ke impact news meng ta dule Welcome back. Don't remember se Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hutna tang si khana jermi ba si NSN IM ga center ka chatharak pa adum pa peace negotiation asi masi loishala ka dore maru ina tha hom phau gi manung loishalo hai bagi instruction si PM o de prime minister office de gi Nagaland gi governor and peace talk asi gi interlocutors oriba RN Ravi gi RN Ravi da khanga lakhi ba phum leire hai bagi post le na October phau ba si da settlement la ka dra na tra any time masigi settlement la kadra hai gi wahum dunia duga RN Ravi interlocutor na Nagaland ge governor or lak pasi maru ina hairipa framework agreement 2015 gi August ki tarikh ahum damag masamang na government gi representative am oiraga NSN IM gi general secretary tungala muiba mako eni na sign tawna khuni framework agreement se manam hairipa framework agreement sigi settlement mayam si loin loisalaga 99% of the work loin loisalamaga 1% si tawnu gi damakta governor or lakpo or masu yai habagi wafum se leiramani na masida koina tha hum gi timing su pisala bani na yamna section ba lenga ke makede gi resolution loba hoji assembly jathari si su lere plus manipur gi CSO sing na karigumba center na tawge haiba targati hekta torkadori bani koi Kashmir da Jammu and Kashmir da tokhiru maina koi miyam na CSO sin thutokna kaisu thengna ba ngamoi habagi wafum amsu lai bani na so aisida ai oja Sunil Karam si thengna ba ngamoi kaina koi khangadori bra thengna gadori bra June 18 se amona repeat tobiganu mamang da 2001 gi June 18 da thokiba blunder do repeat tobino haidana ngasai mamang da suja tak pikre ngarang gi press meet su mamang gi tongan ba forum sing du su dum UCM na dum phongtok pidun lakpani kari ba hum thamin gi sigi tanjai or possibility maduni aina ram khara ani ji tawe ma tan su
thèn nó song ngam mồi đó tới quay đó kitang kra mà kra ngam dong tàu ấy đó hay đi mà đua khôi na khôi cái silent đó tàu không man ba hay đi issue gì warm up tàu đi ngay đó số mà đó là hay chính cái gì khôi cái hay nè miam chính cái wakal se dilemma mà tham đi chung mồi ngam đó bữa đi khôi đôi tu khôi sẽ sang bị wang se 1991 की एंग्लो मणिपुर वार सिबु माइथिले नि खांग नत्रो खै दरकार लोय दि स्पिरिट तु ने ngak no loy surrender to loy ai hat khre ju ai gi lei ba bak si gi ai integrity gi to ju sono na dakar uri di spirit tu ne admai to na koi gi jung sai gi 2001 da mi try ban chili do sigri badu koi gi spirit ne adu gi matak ta koi gi yam aware aware ba adu miam du ne ba adu gi manung ji da kamai do ge da se agreement nam ku shoi to gam to na kra ba pot am kham agreement dom thugai bai che it is not a easy task arai ba na ti means se moin dak tong tok sele ni ke without any information knowing ai da kit nam jal khram ne se indi government ki ahar ma kilom na jang ba se chang yang nam to khram ne ba mi try pan na koi ji sai try pan ai koi ji 2001 da gi sai try pan ne chi shape to lai ni hojik pot so ba moi gi ma gi lai try pan na adoi tan agreement to handun ki ba se akoi gi praja ki sentiment je adoi to na hadak ki hoji yes Kashmir da kai da to gi government go India gi to ya khoi su u re ba same thing Manipur da su uji ga hai ba framework agreement si da tau sale na lo ro ko adu ita ru to rai ba po che ai khoi gi di han ba lai tana ai khoi di theng na ga da ne ba ma da mai thi da ba di to pro ai gi spirit ai gi guts leba ki da mung ta si do ko da pa mu da ba adu mu gi spirit to ne ba ada ngamaroi hai da na mai lebi gi mong da ne ko se to bu di adai du di michel adu ne ba aduna hauji phibam si laibani na government mi dagi slog aduna ne ba koina koida laiba wafam si praja myang gi lairi ba wafam myang si kana kana hojikti usem horo amoro civil society horo se integrity gi lam gi wafam si dati yam sensitive ne ba sidi phagi to ba kanam si aro ba civil society usem ho sono राजनीति की पॉलिटिकल पार्टी जी 2001 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे मैसेज पी गरे मणिपुर गवर्नमेंट जो आहान बो वार्निंग म मियाम पी गरे ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हंदोन गरे थाम जुलाई दा अदु मणिपुर की एमएलए अपोजिशन लीडर पुनमक असेंबली दा मई था न कोन पोल सि पराम तंग गरे नेक्स्ट सि द चमन ना हाउसिति वरुई सिन नम लाप या बगी पोन नंबर लेरा कान दे सि द ऑल द कंसर्न से मसी राजनीति की वाद नति को प्रजा सेक्शन खुदिंग मा any intellectual academician lawyer punamak che simpam kudimuk ta laiba punamak che manipur kan nabu gi wakhal ji mang da ne sigi wakhalon ji akoi gi mang kan da akoi na pame ba lamben yat ka da ne ada sigi lamben ji da hoji si karna kan da wakhal ma mu he khal le ba karai de gi la ka kan akoi gi hek ma si da charang na ba ma pot lai si amuk chum khom sau thom ga ni amuk chum pisal la ka ni thil ga akoi gi calculate tau dana se manipur miam na kari khal ge ne mo yeng adagi assam dam thelam de assam ong yaw gidre ya arunachal pradesh ka manipur ka ne mo haire wari bo ko sumana 2015 ge august om da sign tau no matung de otok pane ba sida laiba kano mayam se adna sida ki su kamai da ganda nagaland da lai ba naga miam gi marak to so divide tau ri se 2015 ge framework agreement matung de gi ne ba hena akoi gi da eastern naga people organization na ga moi to khai ba ga lai je kan khala i je 2015 da yeng khala i ni adagi mu akoi ji mu to khraba akoi gi manipur gi wang da akoi gi nagaland gi wang da lai ba yumthang nari ba si to khra je ba prema agreement ji choi hek to na matam da nation I am na tangkun ga manga da mi phamam ko wa all the stakeholder nagaland gi but adada sumi gi praja mata akoi gi meeting ji yaw roi na 2015 kano dum lau thok rep august ki 24 da karigino moi maramam pi kain hai kan da prema agreement ne sida inari ba nation I am ga inari ba poda se kain na sugang kang dana madu da ikoi na togdu du kaino ikoi khang jige di yaw roi na what no gi same thing sina moi gi nagaland manung gi stakeholder ni adagi si muk lai ne ani subada hausi si hongai ba pon mayam na ngang na di mayam si kan da se posak ahum ne ba posak ahum si akoi da amana ama ngang na re adi ahan ba da sign tau no matung da prime minister na unique history ni aduna manipur gi
any territorial integrity ki wapam se sukai kai lo je apik padagina smallest to biggest prime minister bauta hai lo na ba si kai lo adi soi tongminari ba ani ji ki manung jida se yanaba man ba pot khra da so solution na ma tor ko man ba pot khra so message koi thok rai adi tangdang na mu torom dai matak sida mu ngasi na mu lo le man di kana kana separate clear separate causes na ta di yaro na to le sigi pot mayam sing je si karai de no kana masi framework agreement si soi tong ro matu ki fall da la pa ni ada hai ri ba moi soi tong ri ba moi je si de di thoi dong na ngai lai te si di sincerity ki wan ne ba question ne ba adoi ta di se science tong no bu chu yaw da ba inari ba pot da si lambe lam ta su pi da ba agreement nam ko framework agreement tong na kre hai ba wafam ngak ni hausik sai thora ga tari ba national paper da hai ri ba mayam sing di kana kana sumai tore na hai ri ba pot assumption mayam sing je si sing chine ba adumai to ai koi da uji lai si kana kana framework agreement se kaim ta hai da ba se stakeholder mayam even Nagaland da naga mayam sing Manipur da le mayam sing je karim ta amam ba ta ne thambi je si di akoi di kharam phari soi tongminari ba nation am ga government of India ga interlocutor ko mo ne sanari ba la je si di very danger ne si akoi darkar ore di sincerity ne ba aduna aikoi na north east am ui ba se mo na hai north east lai di ba la lo puna ba manage da jana no khulai wari sana jena appeal to appeal na yaro hai sai na tung da para ka na thibung charu ro na ko na di yaro hai ada sigi wari sanari se aikoi waroi sin je ta se na hai tar ga di positively se naga myam bo yumtham na ri ba mayam gi interest ngak na solution to ga hai ga di nan na chahi manga phabam leite aduga solution ju laini ado problem su aiko ki creator se government of India dai ju design nam tok chali ba okay se create tok chali ba se wari sin ji loi dana bagi polam fakta maram di kana 21 years sanar ko wari ji ni ko aina tamjar je adumai to na sigi lamben mayam sing sigi wari sin ji lam dai ji di ngasai ki aiko example ne ba haidi sigi nation am sanari wari sida any notice da lalo ko khudi ma se masi da government of India ki sincerity lei ti je khanguni mar mar kana masi ko tho wari sadre ne ba okay pukching chembio ba aduna ani shu bada kamai to ga kana haidi ba wari si sanar matung da gi di kamai to ga kana nation am gi lai ba to puna ma sida yamna ai ko gi hainari ba wari se masi wari sanab tar hoi demand tor po si demand ni haining ba hai be but wain ga duri ba adugum authority ko government of India gi authority jing do sigi sincerity ji ne ngai je makoi gi sincerity je hek lai trige di north east langani north east mayam langan gani hojik framework agreement sina mayam pun namuk langan le aduna framework agreement ki solution na lo tha ohum gi manung da loirani prime minister office ta gi hairak paga nation am gi leader ani si e nation am gi r group om ka kathare leader ma nation am jo kathare se agreement si da kari kathari no je akoi assumption ni madu kathai du kana nage kapak terkana waru chi lam dai da ka pi se moi akoi ki se mutual understanding hairi ba pot mayam je hojik ti chap thang na ra bani na se nation am leader sing ju Nagaland gi stakeholder na hairam ne ba adu itadi what are the framework agreement the yauri ba chi content je kari no sang na hairo hai ba du gi lairi bu dilemma mayam ko chi lai ne ba adu na akoi na thamjani ba wapam si kai no hai kan da hojik ti Manipur da lari ba miyam puna mokso maside koi di laibak ka her kan koi gi rajniti adige koi gi miyam kari no kain kan adre adoi tadi laibak kan je hai tar ga di laibak kan je hai tar ga di ai koi gi yeng na bada laitum macham to ju thabi ba thongpi ro okay adagi adui matak ta laibak kai be yaroi na vocal oi be ro si sonjun na laiba matam chona na tre adung pu hai ri praja lak kuntaret kunipan gi voice ti assembly में लई बनी ना लई रिबल कोई की लैंगाक से की responsibility से लई ने बा okay अदना अशीदा कोई द जोजी कोई ना framework agreement से की वरु से ला kana Manipur government की farm stand नोक लई हो हारी से kana kana सीदी अरुई बा Manipur की अरुई बा तक अमखंग नि मसिदै दा कोई की एंगल मयाम तो वे अब तोर को दनी सीगी मरक सिदा राजनीति की खेना बा थमदना political party जो opposite थीदना Manipur मियाम पुन बना अमत तो ओइबा बोय से थमकाना मदद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिटेक्ट करतन तौसनो okay well go adu natna akoi gi center gi dictate makha da torakana akoi Manipur praja puna makta kaino na hanguna di time is over matam lo hera ba adu itadi haujikti
ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤꯗꯤ for 18 years ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯂꯥꯔꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯦꯝꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯂꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯂꯥꯔꯠꯁꯤ ꯂꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯖꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ Okay, stand lobiro action ki matam tu yor happening and right time to act is right now hojik sini chap chap timing se hayeng phong leri haitare mata jai oja Hareshwar lakcha matam da koi BJP budi yaudre Congress ki yawi re da koi hojik leri ba warushan prokoi wakum di leri du smaina koi separatism ki waka lak koi naga inhabited areas me am posen gada bani ai ba regi naga ge sumbagi ho hodok ki ba hai gatara si ma koi Congress na mai chorum bane ha ba ki allegation ba Congress su adum lai bani na handa ki warushan prok pa targa su Manipur da madu sething phang pa targa su Congress na BJP ki lengak se na tawbani hai na तहंदना बा कयार हाइज बतारगसु मणिपुर में यार समवेयर कांग्रेस ना मराल सिरो इदबर हाइबजन सिम मतरान से या हिस्ट्री की छात्र मोइना आइना थेंगदरु खरा हाइजगेबा मयामना हाइरिसि UNIC एना मा हाइरिसे मासिना मरम ओरकांदा ngасagi naga integration movement je support to wi haibane UNIC si de karam kanda lingkhat panu ha 1968 ta lingkhat pane yes UNIC si nataba si mamangda Manipur Naga Council haibam lay Manipur Naga Council na 1956 ta lingkhat pane haiba Manipur Naga Council se Nagaland da base to wa NNC se Naga National Council na 1957 da moi merge to reba si matam du da matam khar lega ti muiba ar suisan sing moi je general secretary executive oiraga moina pugi pot ne ba UNIC ga mai leina de UNIC haiba pot si di ngathai 1968 da hana di UNIC hayam de naga integration council hayam me ba later on matam sahi da United Naga Integration Council haibane ba sina separate body mane ba aduga atopa amana Manipur Naga Council haise sina 1956 ta linkhalaga 57 da NNC de yaurga maduda NNC haiba pot sidai da ngasai Manipur Naga Council ki su team wiba su sana sing mate general secretary ko oiram me ba ko oiram maga makoina pura chatkiba Manipur thugai no pot ne ba ko matam di leisi laktre do poina hum taga I matanja phangi gi sendok chauke ani su ba mayam ne hainari ba अखोगी रिसांग केसिंग अदु अदा मतम से दा अखोगी केनो तोरम बनी कोलम बनी सिग्नेटरी ओइ चुम्मे बसी सीने बा सी दा हाइरी सिदी NSN आयमगा अखोई भारत सरकार ga wari sakanda makoi si makoi na mi hat kiba court kiba tawkiba mayam je loi copy rakanda phong tholok pa yar kan wari sanai ne ba constitution ma khara sanai I pot ne ba ko samai to na agreement gi aham da hai pot sidi congress na wari sanarang dai chi da Congress na Naga Integration Council se masi akhoi anti party anti national anti constitutional unconstitutional oina logdre haibane ba ko hai wari sana bagi no share do lapadu da ada mayam na court to ina si court to lai re ba ada sigi second para da yaw report sidi it is also agreed that the Naga integration problem should be discussed and settled at governmental level the party members can also discuss the matter at different party levels and second third para yauri ba sin mayam court to widra ba ngasai ahan bagi wari saba yana bagi satagi strike to raga to bu khun ma loi koe college yen dei thatu e khotu e to bodo adugi part to court to lei bire ba aduna di ngasai lei ba ani chu ba ahum chu para yauri ba government level settle to ne ba se hojik ke hai ba party si UNIC gi group sing se congress to yaura matung da makhoi se chief minister go oyaktana kholaktana makhoi yauna highest level of government si di assembly orena assembly da ahum lak mari rak madugi date tarik emon loi leije warep logre ba Manipur kai ba yaro yedana maduna mayam na khoi gi ranti gi kai gi khudong ta ba logneraga hai ba agreement number 1 se sigi khoi gi first para si quote toroga ani shuba ahum shuba para se masi quote to widaba yeng widaba gi pot oiram ganen khali akhang bisin di khangwiram gani aduga ai last point amata am khakanga matam matam constraint lai bani na ngasai gi pot tu la akanda अखोई मर्जर एग्रीमेंट तौकांदा अखोई हिज एक्सीलेंसी किंग ऑफ मणिपुर से कस्टमरी लॉ की हेड ने अदो यदि सोशियो कल्चरल पोट अमा हुजि मणिपुर दगी खाइदोक तारगदी मर्जर एग्रीमेंट जे नल एंड वॉइड ओइरे अखोई लौ ने
Okay. Maramdi ma maduri yauri merger agreement ta. His Excellency the King of Manipur na customary gi sigi man head oinian yauri ba. Adamam Manipur haibadi matam du leiba geographical area Manipur du neba. Ching tang gi su mana customary head ni loina ma gi customary head neba Manipur gi ning thautina. Adu huji huji NSN ayam wari sanar ko se. Masdai da madu gi poto chugai ta gadi madu akoina madu gi agreement to nalen void oina oiroi hainingai leike haijariba. Aduga atopa mana akoina thenna ba ngamoi hai matang the simadi akoi India government na Manipur bu kasulita na khali se kari gi noida ai history gi satra mu moina akoi gi itihas hai India gi itihas de yaug de ba India gi puari de yaug de ba Southeast Asia de yaug e ba makoi 2000 years survive to ko koi je makoi na kai no karma no je hoji bu khangdri ba sina maru e poni adu gi Israel gumba pikhra le ba mana aro chaura ba aro country mayam fight to tinga maga Manipur na kai do winga moi du no hai poche simasu ai thamjaningi aduga amakhaka thamba yari gro min amata pibiu ko yamna mayamda lana thandokna ba ama kai ngasi kano tawjage ba makok chungda 1959 da makoina naga contiguous area mayam pulle haibase punne haibase article 13 da yaw sine masidi makoi gi naga people's convention gi warep ne ba agreement natte ba masi puthok kana makoina mayam da utchai dan leire ba NSN IM na haidi makok chung da phonggi ba 1959 ga October da phonggi ba sidai da naga contiguous area mayam punngani achisu yamna piti popojana ausre iri waiji pana matam pibiradi ko the other Naga tribes inhabiting the areas contiguous to the present Nagaland should be allowed to join the Nagaland if they so desire haiba moina pamodi yobjaba yani haineba adu sidi makoi decision numitugi warep neba aduga atopa 1960 da moina sigi 1959 matung 60 da makoina 16 point agreement na nama inareba ko agreement sangai pathok jaroi masai da aroi da yauri se sidai da last sentencing ko ta pathok jage ko but that it was not possible for the government of India to make any commitment in this regard at this stage moina punni haibado India government na masigi stage da masi matang da ware piroi pide commitment leite dana iba potse masidi NSN na ngasi bok da pa puthok te ba moina puthoi bana ngasai punni haiba ahan ma makok chungi decision puthok ne ba agreement the yauri ba naga contiguous area ngai punbai commitment piroi leite haiba se sidi bok makoina losal laga thamlung tawe ba that's all thank you okay thank you so much sigi cherak sida haitar handak tha hungi mongda losalani ga wapum lakpa aduga governor se koi RNW ga hapsalak pasida dagi tongan wafum mayam se sum development mayam se lak paitare se lak pasida koi Manipur da lari naga sing da sum nunang ba phoruk paitare maradon impact tv da phone to be impact tv Saturday me da phone ro handa gi se aduga hari se urkhul dei ne phone lai se akoi Manipur kai ba se pamte maradon akoi impact tv gi khothang da khara haijaba yabra hai yani adudi video nama thabiro hai mobile phone dei kai degi adu moina saksu morning de audio khatang hapsaba yaga ra hai adu su yani dum thabir pu yani di hai khible asma akoi hajiring di samai to dana Manipur kahela kadra hai bagi nungnang base not only valley kata ching da su lei adu chingi mina kahen ba pam de we want integrated Manipur hai pam bagi wakhalon ga se lakpani na so asida sigi ano development mayam sida ko gi chingi mina su loina ma chaning gani habi wafum dumadi oiroi duni zahmat lakse kari wafum thabini nasagi aina amakha khon ma kanbam yawi yes yes madum tang sandom do de ai lan dore ai gi wakhal di kaino ne akhoi Kashmir sida JNK sida India ga mena lori ba magi wakhalon ara mana thangjale khongthang se masida migi kaino gi hana mapang yam kanba adung mayam duna madubok thenangam da bani akhoi swaida maset makai mayam ma tawri mayam se 세다 아코이나 마시고 탱나봉 amgadra aduga da khoi dai akoi punsin na se aduni sai ha do mayam se kamai tabu dege do lepi usi akoi ka do dege thodang do lowi ha bane ada sai khondu hai ba to ndu da kitang soi gi dana ai si kai no mo ina mi no u hi bu ya po to ma adum ta ai soi hi bane na sendok jege okay adagi kai no ni hojik ba khondu da akoi india gi lusing ba sing na aduga home minister ma samang so hai Article 370 se sin maram oiraga Kashmir se masi irang lahin bani lalobagi leibak lahin bani si yam kan hai aina question nama tawni huji akhoi gi Manipur da amasung Nagaland da khoi Article 371 gi clause A adu masida piri ba magi masak mayam magi yam khazan ko mon piri se article mayam sin khoi sang ba se mana sang re magi wan thok yam yami page ani hum sui sida piri ba magi autonomy mayam se masina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯗꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯨꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯇꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯛꯏꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯥꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯅ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ sini sigi akhoi tawgada thodang se akhoi su yam lei aduna akhoi na yengdoi se india government se ma se maithong yam akhoi dana ma haiba then innocent I am dana ma hairam gani then politics akhoi gi bjp gi lengak paire mayam se dana ama hai gani adu platform dana ama hai gani sine adu honorable prime minister na media ga interaction tawba karma phum da yawre sahi manga hawre karma phum da legre gi magi wakal gi kanogi akhoi gi man ki ba thamoi gi wafam si mayam da tatna pi ko adegidi then atopa amana public function da wayam ngangi phaja wa ngangi ma dawna wa ngang bada phajaba leite ko ai ngasi bokda yam sangba india gi kano solution basing ji tarak pada ma dong kan do yaude ado introduction tawna badam ta yaude woji phaw ado gadi akhoi ji da manung ji da amma haiba amma da amma haiba tor kan akhoi bu kangau na halle akhoi bu kangau na halle amuk suk ki halle ba akhoi bu akhoi gi cham chamba manipuri masa singi magi asumba wakhlon da yimpham oiraga houjari ba ihau mayam sing je sibokta aki tu jung ba pi ba mi na asuna kan da tawr ngam ga noina ka doi ba gaina sigi kanoma lerise masi akoina masi kamai tok dana akoi kiloi dage akoi kamai dong khai dok ka dage haiba se akoi civil society organization gi lusing basing sina madu lekhai ta thok pai do ni ko mai bi sang bada har kanda mai bi sang baje ha mada sangi ba mi se marun mari mi man ta de ba ana lekhai ta bai na mana lai na lagi mi na mi gi khai dok pira kanda ma gi asum ma pawdu selhan bane na hai smai tok dana akoi da lari ba salam na ba khal sin ka na kon do na kanda civil society organization sing na kon ga da ne ba si kon bi ga da ne ba aduna ngasagi hayeng assembly loidoni oju phawda de business ta thengna de ojege khoi gi matang si ado akhoi chatlaga hayam thoktabra only appeal na tabada kayoge akhoi opposition kangu da su high bi moi ruling kangu da su high bi chatlaga khara sapatai hayeng si assembly da smoma ware ma lobiu house ko ware ma lobiu kamai toge ki so akhoi so duration to bigera ama to bigera akhoi public importance so bigera kainom di khanaraga simum tang ware lobi da yaro ha ba se khoina media da high ba na taba amutang sapiraga akhoi mayam bi niko akhoi na wa do se kuidrabani ko akhoi chokthaba nai da bi chokthaba yadabani ko jikse akhoi chokthaba yadabani akhoi thona phagadabni jikse thona phana khona bada mas magin tharba mayam singse sina masagi appeal khang na taba sangsel high se government high se simisa da high se then speaker da matamam pbi high se akhoi high min se akhoi ngaktane yellow min masin ngaktane ba akhoi na nungai ba se moi su nungai do ne moi gi nungai ba akhoi su yauri ne ba aduna si posima sina phani haragadi akhoi myam sanction ba ai tangai phadara na khalle aduna natragadi akhoi na ko jiki moi gi thangai ba mayam se akhoi thengna ba yam wa do ni ko akhoi angal po do ni ko amadan am hajalang mani amadan am haini hoji yengsi manipur da akhoi gi kanogi akhoi anoba kano ek ma puthore la lobo thengna ne na UAPA na puthe puthe de ka dore maduki badagi akhoi kanu mayam de akhoi khaga chen song mayam jing se ka dore RSS loi ole sine ma gi hingna na bani ko tori se ai se aseng bani ko hai se RSS da ming chan bagi por ma lai kai no ka da masi po se akhoi career se kai char ge sin akhoi career kai char ge sin da adugi career so mang khre ba wani da adugi do mangan ning de I just appeal ni ko se loi mak sangam do su ai ko ai sang de har po ai ko anan ba sang bu unare ba ko aduna sigi post da akoi kamai taw na thengna sigi ha ba jodi akoi sungshin na si aduga akoi da na khoi gi siron se togum si phong na tongnar kan da ko aja phajana khoi wakhal tamin na si na okay okay tung da tholak da hedi immediately anytime tholak ya ba settlement amo ibne masi regret to hogdana ba taxi sonok da hojik matam lering asida we still have some time no magin matam leri hairba no masi ki manung sida koi course of actions koi fet society dum decide to we ai maramaduna sai so haja kheba
right time to act is right now. On the note ngasi unadi manu unagi tharam se matang shai lusin jerge ngasi tharam se ta oja hemanta oja sunil amadi oja hareshwar na lingbek tor ngasi tharam se botha happy kiba amadi mapung phan bidam ta oja hum amuka na thaga chapon cheri appreciate you joining masani ngasi manu hunagi tharam ngasi ge reason se karam to bibuge ko dekhan berpe agne koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi facebook page www.facebook.com/impactv manipur da join to birga comment amadi feedback tha berpe agne. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjai.